Shuncha yil yashab shera ota-bobolari yashab ketgan insonlarni haqqiga duo qilaman deb kelgan insonlarga hamisha Xudo kasb ko'riga, oilasiga, tinchligiga Xudo barakasini bersin. Kim qayoqda bo'lsa-da aman bo'lsin, o'zi kelgan palvonlar do'stlikdan biz yigitlarimiz kelib жатыр. Assalomu alaykum hurmatli Qo'ng'aqa o'ltirg'indari, ya'ni sirtdan kelgan qonaqlar, meni ko'rishimiz boshlangan oldir. Mana asımız qabul olsun, keçildi ve jo'g'aridan saqallar yaxshiliklar aytib жатыр, persilerning kulağına çağrılsın. Mana küreske sağlığımız baş salınğa өгізді uzun qo'dg'a o'ltirg'ini Haja og'amizning atlan chiqib o'tir. Qo'shqar men Sergey Niyatbek og'amizning atlan chiqib o'tir. Yana de qo'shqar To'ybay og'amizning atlan chiqib o'tir. To'ybay og'amizning bolasi Islomning atlan chiqib o'tir. To'ybay og'amizni boshlangiz tayinchi chiqarsizlar bo'lsa Uzunqo'rg'on avulida chorvachilik bo'yicha biroz еңбек etgan, ter to'kkan azamat сол kishining bolasi Islom og'amiz kurashga bir qo'shqar atag'al o'tir. Ağaylar küresinin faydasını Rustam aytib o'tdi. Bizga spor kerak emas, kerak emas. Bo'lmagan yerda aşuv chaqiruv kerak emas. Tinch tartibdan küresimizde жақсы аяқталып алуымыз керек. Аман есен o'ynab kulib taqatayga qayınlar. Егерде спорный ерегіс болатын палвандар ортадан шығып кетеді ағайындар. Соның үшін тәртіппен қанунға бойсынуымызды сұрап қалам ағайындар. Uzunqo'rg'on Ағаділ ағамыздың атынан 100 мың сом күреске. Ағаділ ағамыздан 100 мың сом. Палвандар келіп жазылыңыздар. Күреске шәлет тоғашlar, қабылыңыздар тоғашlar. Ташеніп, Оңғар атамыздың балдарының атынан күреске 1 миллион шығарып отыр ағайындар. Қарағанды Теміртау. Осы елдің тумасы қоғасын. Темірбай ағамыз Қатта пұл болады. нағашымыздың атынан 100 мың сом. Әлемді құрметті ағайындар, мына жерде қалата, халқының атынан қалата тумасы Өткел ағамыздың атынан 100 мың сом. Дүйсенбай ағамыздың атынан, Дүйсекек нағашымыздың атынан бір серке күреске ағайындар. Жыңғылдан Қожеке Әлім Қожаның атынан 300 мың сом күреске ағайындар. Қабыл қылыңыздар. Майранбай ағамыздың атынан 100 мың сом күреске ағайындар. Самаңғали? Қарай құрметті ағайындар, мына жерде кеше той берген, ас берген бұл кісілерді қалата халқының атынан 200 мың сом ақшалай спонсорлыққа отыр. Тойларыңызға қайтсын дейміз. Және де Беріктің атынан 100 мың сом. Өзім атында да 100 мың сом бар екен, қабыл алыңыздар. Ертай ағамыздың атынан сұрауға Қазақстаннан келген 100 мың сом. Елубай ағамыздың атынан 100 мың сом бар екен, тойларыңызға қайтсын деп қоямыз. Беріктің атынан 200 мың сом, Қазақстаннан келген Беріктің атынан 200 мың сом. 100 мың сом Арғынның атынан тойында қайтсын деп қоямыз. Қожекең Пердеш Қожаның атынан 200 мың сом. Ташеніп Батырбай ағайдың балдарына 200 мың сом. Тойыңызға қайтсын.
Altınbek ağamızın atından 100 ming so'm. Berdağımızın atından 5000 tenge Қазақстан valyutasымен. Palvonlar kelib yazılыңızlar. 3 palvon yazıldı azizce. Zarafşandan Sultan, Türkmenistandan Arslan, Safran, Aybar. Kalgan palvonlar kelib yazılыңızlar. Және Әлібек ағамыздың атынан 100 мың сом бәрекелді тойыңызға қайтсын. Бапкеннен Барат ағамыздың атынан 100 мың сом бәрекелді тойыңызға қайтсын. Камал ағамыздың атынан 200 мың сом. Камал балуанның атынан. Тойыңызға қайтсын Камал балуан. 5 мың берейін бе қайтеді? Kızdı adamlar o. O zaman Uttan Baktım ayağımız zaten 100 мың сом бар келді. Тойыңызға қайтсын деп қоямыз. Оңалбай ағамыз атынан 100 мың сом бар келді. Тойыңызға қайтсын. Өмірбай Оңалбай ағамыз атынан. Ережеп ағамыз бен Тәліп ағамыз атынан 200 мың сом екеуіне 100-100-ден. Тойларыңызға қайтсын. Zaten 10 мың сом бар келді. Тойыңызға қайтсын деп қоямыз. Сәрсенбай Базарбай ағамыз атынан да 100 мың сом екен. Тойларыңызға қайтсын деп бір қошеметті қояйық ағайындар. Сосын мына камераның алдына өттіңіздер, артына өттіңіздер, өтінішсіздер. Камераның арқасы айналып өттіңіздер камераның. Шаменің Қонақбай ағамыз 300 мың сом ақша қайсы болсын, тойыңызға қайтсын деп қоямыз. Махамбеттің атына 90 мың 990 деп әзілдеп атым. 100 мың сом бәрекелді тойыңызға қайтсын. 100 мың сом. Атысқан ағамыз атынан 100 мың сом бәрекелді тойыңызға қайтсын деп қоямыз. Жеребе тартып атсыздар ма? 2 жамбас жеңіліс болады. 1 жамбас жартылай жеңіс болады. 1 ашқа есіп жүреді да. 2 жамбас болса жеңіс. Ерімбет ағамыз атынан 100 мың сом бәрекелді тойыңызға қайтсын деп қоямыз. Кәнеге, қошеметте қоямыз ағандар. Тоғашылар қабылыңыз, Құлмет аға. Язбеған қайдасыздар? Қалтама салып қойма болмаса. Ентір ағай. Бәрге, Сансыбай ағамыздың атынан 100 мың сом бәрекелді. Сансыбай балуанның атынан 100 мың сом. Тойыңызға қайтсын деп қоямыз. Kaç, anıma kısa durmadı. Kaç, bu ne kadar şu yaptın aslında. Sünnet ağamızın atından, Moldav Sünnet ağamızın atından 100 мың сом. Bari toyunuza kaçsın da koyamız. O zamanlıktan Aman, Ömürbayb Aman'ın atından 200 мың сом bari geldi. Toyunda kaçsın. Oy bari geldi. Nağaşbay Balvan'ın atından, Kalatadan Nağaşbay Balvan'ın atından 100 мың сом. Toyunuza kaçsın. Erdil ağamızın atından 100 мың сом bari geldi. Toyunuza kaçsın Erdil ağa. Şoğuntumaydan Talyar'da atından 20 мың bari geldi. Toyunda kaçsın. O Sergen ağamızın atından 100 мың сом bari geldi. Kolon altın ağız tuğmaları. Bari geldi. Toyunuza kaçsın Sergen. Koşumetle koyamız. Toylarına kaçsın. Ege kaval durun. Akşa koyup gitti. Koyup gitti. Davasın özgürü vardı. Bayakamat akşa koyup gitti. Akşam bu götürüp vardı. Bak ahırından bak. Zaten 100 мың сом bari geldi. Toyunuza kaçsın bir koşumetle koyadı ikimiz. Bakayım. Yolunda ağamızın
atdan 100 ming so'm. Barakeldi, to'yingizga qaytsin bo'lmadi va. Nega qabul nega? Neza? Neza qabul. Bo'lmaydigan atdan 100 ming so'm barakel. To'ylaringizga qaytsin deb qo'yamiz. Qaytarib ayt, kimlik atlar? Tajribatga atdan 100 ming so'm, O'ng'alboyning atdan 100 ming so'm barakeldi. O'ng'alboyimiz atdan. To'yingizga qaytsin deb qo'yamiz. Birinchi avul salmoqqa Zarafshandan Sultan, Turkmenistondan Arslan, Safrandan Aybar, Urustan Gazli 4 polvon O'gizga chiqadi aqaylar. Ikkinchi padokqa Qo'shqar Serkega Ushquduqdan Zaman polvon, Turkmenistondan Yomg'ir, Ushquduqdan Shahboz, Ushquduqdan Yildor 8 polvon. Birinchi padokqa 4 polvon, ikkinchi padokqa 4 polvon. Biz elektrik makaragamiz. 100 ming so'm akşaraysiz o'sirib qilib edi. To'yingizga qaytsin aka. Bir o'shabetda qo'yamiz qana hey. O'gizga 4 polvonga jeriba tashlaymiz hozir. O'gizga. Ikkinchi padokqa Qo'shqar Serkega ikkinchi padokqa 4 polvonga jeriba tashladi. Üçüncü padokqa avulning baldari. Sirtdan keyin qo'noqlar, Turkmenistondan keyin qo'noqlar. Sportsmen prostoy baldarning ayirmachiligi bo'ladi da, so'ning uchun baldar bir жазатайын bir ne аяқ қолды сындырып bir ne болып қалмасын деген жағдайда ауылдың балдарын 3-ші потокқа күрестіреміз ағайындар. Бірінші потоктың ішінде спортсмен балдар, екінші потоктың ішінде спортсмен балдар бар. Соның үшін ауылдың жай балдарын 3-ші потокқа күрестіреміз. 3-ші потокқа ауылдың мұсым маңайды, жыңғылды, шұрық, ұзынғылықтың балдары кеп жазыла берсін 3-ші потокқа. 2 потокқа 8 балдан күреседі қазір. Өгізге күресетін балуандар келіңіздер кәне жеребе тасталған болса ортаға. Өгізге кім 1 мен 2? Айбар мен Сұлтан. Айбар мен Сұлтан ба бәрекелді. Ал енді мына жерде қанатынымыздың атынан 100 мың сом ақшарасы осылық қылып отыр осы тойға, күреске. Бәрекелді, тойында қайсы қанат дейміз. Бәрекелді қошаметті қоямыз кәне, хей! Белбеуі қайда, күрестің белбеуі? Камераны алды, өтпейді. Азаматтың атынан 100 мың сом бәрекелді. Тойында қайтсын. Азамат Камерсан, қанат Камерсан. Күрестің белбеуін алдырыңыздар, күрестің белбеуі орамалы. Енді күресті бастап жібереміз. Ilojı bo'lsa davraga ko'p yaqinlashmaslar. Palvonlarga ayting, bir yosh katta ulug' odam. Ayting. Patasini bersin deydigan. Bering bu baldar omon sog' tursin. Palvonlarga Alloh taolo kuch-quvvat bersin. O'zlarima mayib bo'lib yurmasin. Yaxshi kures bo'lsin, xalqimiz yaxshi tomoshalasın. Bәріңеді осы той жұмысы болып, мерекеге жетіп, осындай жақсы ойын көрсете берулеріне тілектеспіз. Аумин, Аллах акбар. Rahmat, Xudo kuch-quvvat bersin sizga. Qani bilbu, qo'ydasi 2 jambas platkan polvonga halol hisoblaymiz. 1 jambas 1-chi. Bu javobini deychi. 2 jambas yengisi bo'ladi. Can Safrandan bo'ldi, polvon bichilar. Aybar polvon men Sultan polvon. To'qay, yashil olinglar. Qarashashdi. Aybar polvon. Safrandan, odan keyin Sultan polvon. Sotchi beringizlar. Rustam o'zi yaxshilab sotchi berdi. O'zingizga boshqa bir sotchi bering. Aniq istabas, aniq. Futbolchilik ketadi-da. Futbolchi qolib ketadi. Ama bastırdık. Gündüz sabırda bir. Vakt bilmeyiniz. Kay. Ozaqa ketganda Uzoq ketmanglar. Beli basa bekle. Ana şaştı. Ha, suaq bozalmışsan. O'rtak olinglar.
Polvonlarga bir qarsak bo'lsin. Xudo kuch-quvvat bersin polvonlarga. Bereketi. Qo'shimcha qo'yamiz. Qani tikilamiz. Hadi polvon. Hop, to'xta. To'xtadingiz, to'xtau kerak birden. To'xtanglar, aka. Onday basu yo'qmi? Bosib yo'qmi to'xtadi. Majbur bosish yo'q polvonni. Agar qulay kelsa, agar to'g'ri kelsa, jambasga tushirgangizga o'zining patiniga ikki javm tegsa, uni birden hisoblaymiz adal deb. Bo'ldi sonday. Sonday qilamiz. Qani, to'xta degandan keyin siz to'xtanglar. Arabda birden to'xtadi. Aşkı yeke birden tuttu. Stat. Suda asıp basıp kaldı. Hayır, şimdi sen de O'rningda turib keyin bo'lsin. Nima? Abdulloh Tirmiz. Yo'q. Ish bor. Uni bilasiz. Ya zahmetim bitti. Ya zahmet. Kendi beri geldi. Ya bol kaçtı. Oldu. Bas. Hadi. Ay vardı. Yok bo'ldi, qaytib yozilmaydi. Hech kimga yozilmaydi qaytadan zaman. Hech qalb kelganda qaytib yozmaymiz. Bo'ldi. Hadi. Vah, молодец, qani. Yazılmaydı, tamam bo'ldi. Bo'ldi, endi yazılmaydi. Hadi. Hayat tindirin. Vaqt beremiz olmasa vaqt. Zahvat satamiz. Hadi polvon. Hadi. Polvonlarga bir qarsak bo'lsin. Ағайындар, bu Түркменстаннан тағы балуандар келіп қосылып жатыр. Бұл енді елдің, халықтың тойы болғандықтан күресіміз қызықты өтсін, тамаша өтсін. Көптің сұрағы бойынша балуандар қосылады күреске. Жазамыз, екен күрестер. Екке. Күрес сабағы, захват бересің азға. Hadi. Oke. Sürmüşler. Hadi polvon. Ағайындар, сіздерде өтініш бір тыныштық сақтаңыздар. Жазамыз, бесіне қарап. Тыныштық сақтаңыздар, ағайындар.
Hadi polvon. Hadi vakti var, istem vakti. Hadi polvon. Harakat qiling. Ayak kıymata sıçrasın. Yok, o zaman iki karşısına şimdi vermiyor mu? Hadi polvon. Bak, buraya mı ya? Harakat qilinglar, vaqtingizni boqing. Harakat qiling. Hadi polvon. Hareketingde sen hareketingde. Ayakların kuyup fizetlerine giy. Hadi polvon. Künüsü damaya dindirgene. Harakat qilinglar, harakat qiling. Oza sen kıvat sıdasın hacı. Hadi. Polvonlarga bir qarsak qo'shinglar. Qani. Karsaklar pustoy ketib otur. Harakat jasakana. Harakat qiling. Hey, şuraya kaldı, boşa çıkardı. Tamam. Olmazsa iyi öyle çıkardı. Altlarını kaydırır, nasıl kapatır? Hem sonra kaydırır, tabi para alıyor. Normal iş bo'lar. Bak sözü yok kaydırır. Qani. Ya kendine nasıl geldin? Harakat qiling. Ya şunda kay. Vaqt yo'q, ama kız. Polvonlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Hadi. Hadi. Sujep. Ortağa sev ortağa. Ayvar hadi. Ayvar hadi. Hadi молодец. Ha, jübüş ayağın astı çalı jübüş şey. Ha, o bana jübüş. Olay gitti. Ayağım hem bize kuş. Seks gidiyor. Hadi polvon. Tamam bak kuyup koyup koş ki. Hadi. Ayvar hadi, Ayvar davay. Жақсы күйден. Harakat qiling. Ey молодец. Qani. Gel de kolayma. Hareketli. Sultan Moğol'un zaraf senden. Rahmat. Sultan Moğol'un zaraf senden. Taze iş oldu. Halol.
Şamalın ver, polvanın şamalın ver, su verin. Arslan polvan beni zeyma. Urussam er povur, er şopur. Bastıra ben. Salay oturup ben. Povurluklar, oradaki şopurluklar geliyor. Universal. Hani Urussam, hareketini de sen. O da şubat versin. Bir diyen gereki. Ay hey. Hani koşamayız Ruslan balonga. Ay hey. Balonları bir koşamayız koyamız. Hani hey. Ver kal. Haydi da. Ortaga. Şu jambaz süsü var Broşko, jambaz. Endi kurashning tartibi bo'yicha Ruslanning qo'li ushib ketgan polvon bizi bukul deb eseptilyapti. Turkmaniston polvondan Broshko. Broşko bo'lama, ursa durma. Ha, o'z mo'yinda bor bir Broşko ekan. Bilbo'ydan qo'l chiqsa Broshko. Yek jari Arslan jari Broşko olsa jengis bo'ladi. Arslan. Hasan. Taza cengiz. Arslan balvan berekildi. Berekildi. Türkmenistanlık balvan. Keşe Kalı'da da toyda tüyen algan balvan bu. Böyle hoşa bette koyamız gene ki. Yoran bağız. Rahmat, polvonga rahmat. Turkmanistondan Mikan polvon o'rtaga. Meken balvan, meken. Babur ikki. Babur ikki mi? Babur. Babur balvan. Iki kez kalgan balvanlar, iki de kez kalgan balvanlar. Babur balvan ve meken balvan belirledi. Ko'pchilik millari polvonimiz rozi bo'lib, qaytadan davraga chiqibdi. Hadi polvon. Turkmanistondan Meken balvan. Meken polvon. Sarmoydan kim? Qahramon polvon. Kaka balvan. Qaqa polvon. Qani, qaning. Stolda bir aşkı tıskalt ko'rganlaringizni beringizlar. Stolda. Kim ko'rgan aşkı tıskalt aşkı. Ko'z aynek. Qaning. Hadi geri. Halor. Meken polvon, Turkmanistonlik polvon. Halor kurashdi. Bir qarsak cho'linglar Turkmanistonga. Dişliga chiqyapti bular. Polvon qoldi finalga. Sultan Zarafshan, Arslan Turkmeniston, Mikan Turkmeniston. Bu bizga 3 polvon kirdi finalga. Endi ikkinchi potoqqa.
Eldor Ushquduk, Karbon Sarmay, Bobur Sarmay. Qani qarsaqlar bo'lsin. 4 balon ikkinchi patoqqa. Ular Qo'shqarga bildizmi? Ular Qo'shqarga bildizdi. Eldor Ushquduk. Eldor Ushquduk. Sarmayda kim edi? Sarmayga jiru. Mayban. Yildarim. Qarako'ldan kelgan Niyozbek og'amizning indilar 400 ming so'm akshara sponsorlik qilib o'tirib o'stoya kurashga. Bir qo'shiqda qo'yamiz yana qayindir. Ey berga to'ylaringizni qaytsin. Ishqida qabroyni berme. Bermaydi o'zim beraman. Tamam. Eldor Ushquduk, Karbon Sarmay. Hop, hop, hop. Ey şey bilirsin. Şartı takıldı. Aşımın katı gitti. Ha! Hareketin cesa bereketi, hareketin cesa. Haydar! Молодец. Karbon balonma. Bereketi Sarmay'dan. Karbon balon. Sarmay. Молодец. O men ana olat chiqarib Bereketi. Qasımga qaytarmaydi. Hazırki ortada bildizedin Babur balon bilen Жаңбыр balon. Babur Жаңбыр. Birevi Turkmenistan'dan, birevi Sarmay'ın balası. Biri Türkmen, biri Türkmenistan, biri Sarmaylı. Sen ham ko'rdingmi? Sarmaylik Bobur polvon bilan Turkmanistonlik Zaten biri satın aldı. Hadi Biri bereketi. Kane baba. hop, молодец. Kane Жаңбыр. Ay he. Ha, çetke çıkma. Çetke çıkma. Örtege gel, tohta. Tohta, örtege kiri. Orada ters gel. Ay bereketi. Hadi polvon. Sarmay qayoqqa ekan? Köter gene ki. Pauza yok kal pauza. Ceyla koyunda mı dikkat edin? Zaman kokaçan bana koy. Lamay olsun. Kim? Zaman. Ne yaptın telefonu ortada. Gördünüz mü? Hadi polvon. Hop. Ya aşkım. Can basmaz. Şetke. Hop. Örtege kiringlar, örtege. Ha, Bobur polvon. Tohta. Aşkı kaçsa. Yomg'ir polvonga 1,5 vaqo ochkiz. Turkmaniston Aşkı. Bir aşkı. O'zi bassa kelishganda aytib edik, sol endi qo'li qo'yama, oyog'ini qo'yama, o'zi javrini suruv kerak edi o'zi. Shu kezda hisoblaymiz deb. Javrin deganmizda. Yarımsini tushirish kerak, hatto polvonni hozirgi man tushganda qo'lini qo'yganda, oyog'ini qo'yganda uni ochko hisoblamaymiz bunaga. Hatto bir javrin tushirsa, mana bu yerga bergan xalqni bergan mol dunyosi narsasini olib ketaylik, omonati bir xalq haqiqatan ham ko'rinsin. Молодец, yaxshi kurashdi bu jambos taslat deb. Hadi polvon. Hadi. Turkmanistondan Yomg'ir polvon bilan Sarmoydan Bobur polvon. Polvonlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Hadi. Hadi polvon.
Qara, hareket jasanglar polvonlar. Hareket jasaymiz. Ayvar da çıkıyor. Sizin yine çıkıyor. Turkmanistonlik polvon bilan Bobur polvon Sarmoydagi ikkalasi daryoning o'rtasidan bir-birini ko'rib, davra ko'rsin deb o'sha uzoq olishibdi kurashda. Biri daryodan biri bu yerdan qo'y. Ya, ikkovi uzoqdan ko'rsa, so'ng uzoq ko'rsin kurashibdi. Hadi. Vaqt beramiz sizlarga, harakat qiling. Bobur, hadi qani. Zahvat tutamiz, nima olamiz? Hadi. Polvonlarga bir qarsak qo'ysin, hozir ko'rsatsin sizlarga. Hadi. Mana bir mashinani kildi tushganlarga vejigarma birasi. Siz için berganlarga beramiz, siz için berganlarga. Şey akıllı mı? Hadi. Skuter bo'lsa da, ne bo'lsa da aytaver, texnikani qilsaydi so'rdi. Istimidi? İkiyinin arasında mı zakvatga? Ona bo'ladi. Davay, bundan bilmirsen çiğdizdirmi? Zahvatçıda mı ekevi? Yek kol bekitedi, kimin küçü basın mı alır? Rüstem Rezi mi? Usat çıkacaksın. Arkada tutun. Hadi. Tutanlarma ikiyinde. Mümkün. Şöyle. Kene Zahvat. Babır balvan, babır. Yolmur Manalis. Berekede sarmayla babır balvan, babır. Berekede, hazır pinol, jartlay pinolga çıktı. Palondıra bindi. Satın da bulmasın. Zarafşol'dan Sultan polvon bilan Turkmanistondan Mekin polvon. Hadi. Qarab turmayman nima bakkan. Hop, urun berdi onu. Hop. Davay. Hareketin jasa balon. Chetga chiqmang. Bizlar olsa gitme ya. Kime kaldın? Üstüme oynat dur. Hadi polvon. Hadi. Kene. Polvonlarga bir qarsak qo'ysin. Harekete koşametde koyamız hareket jasanglar. Bir tatlıs. Tık. Kane bekan. Chetga o'tinglar. O'rtaga kiring polvon. Hadi. Orada salma.
Hop. Hadi pulvon. Polvonlarga bir qarsak qo'ysin. Hadi. Kun isib ketdimi, shapaloqni to'shay beshiklar. Qatira urib qo'y ekan, ey. Hadi. Hadi pulvon. Hadi. Hadi. Kun isisa da hareket etsanglar ertaroq. O'rtaga kiring, o'rtaga. Chetga chiqmang, chetga chiqmang. Qarja kamera var. Kamera var arkadaşlar. Hadi pulvon. Oldu. Ben çıkıyor ortada. Tecrübe. Hadi chetga chiqib ketdingizlar, chetga. To'xtang. Qaytib o'rtaga kiring. Bir ekşilik su yanlar mı ayağın aslında? Polvonlar. Polvonlar su suyu jöndak şimdi. Hadi. Zahvat satamız olmasa kaytemiz yani. Desiyiz. Жаңағыдай болады, Сұлтан, жаңағыдай. Алай болып кетпесін, заң сондай сеп болды. Алай болып кет, тайып құламасын. Есігінің алдына су сеп қой қыздара болмасын. Әкең тайып жағы осынан деп па. Ішің күйсін ары өтеді. Зақыват болды не болды? Шайдың батасына қылындар апырта бір. Höp, bacanak koyacaksın. Olay қылу керек, 5 минут күрестір керек, 5 минутке жықылмағандар зақыват сата беру керек, Рустам. Күнісі солай қылу керек. Уақытқа қарау керек, 5 минут 6 минут күрестір керек болды. Күйе байлағандай қалдың ғой сен. Көкперге шығатын аттың айылындай қылды сен. Жақсы ұстап алыныр кәне. Ұстап алуын жақсы ұстап ал. Тікет тұрында да еке, тікет тұрсын, тікет тұрсын. Тікет тұру керек те, шарт солай ба тікет тұру керек, одан кейін бар жабысы керек. Тікет тұру керек екеуі де.
Hadi, kane. Davay, şaydın batasınday. Hop, Oldu. Mekan polvan dastadı. Berekildi. Mekan polvan, Türkmenistan. Turkmanistonlik polvon. Mekan polvon. Жартылай финалга чыкты Мекан полвон. Енді кім қалды? Өгізге финалға Мекан менен Арслан. Арслан еке білісе ма? Мекан азғандай демалсын, екінші күлейік. Yoğunlar. Жоқ, жаңбыр дүгіден, Түркменстан. Жаңбыр Түркменстан аян. Geçirasılar. Eldor Zaraf Uçkuduk. Елдар Үшқыдық. Үшқыдық Түркменстан. Ұстат жібер жақсылап. Быздай. Öne. Boşan. Суа. Hadi polvon. Ha. Үшінші орын. Бронза таласатырlar, бронза. Kutur aldaydı. Ayak Alisa. Aman ikasın konuşun. Koling tramanda gidiyorsun. Hadi. Polvonlarga bir qarsak bo'lsin. Ey молодец. Hareketingde. Ha. Ayoq taşıma. Ne oldu? Taza mı? Жаңбыр polvon mu? Yoğmur polvon Turkmanistonlik. Hazırgı Zaraf Uçkuduk. üçüncü orunda geledi, üçüncü orunda. Birinci orunga gelemen, birinci orun kim olacak? Babur edi ha? Өгіздің polvonlari finalga chiqiladi, finalga. Mekan polvon bilan Arslan polvon. Екі Түркменстан. Bir sonun borgandı kecha o'ldi ukamiz, молодец. Rahmat. Kechada yaxshi o'tkazdik Qalatan to'yini. Hadi polvon. Bugungi tashkilotchi Mo'min otaga qilakon xayriy ihson qilgan, uzoq yaqindan kelgan Qozog'istondan kelgan o'g'aylarimizga, hammalaringizga katta rahmat deb aytib, shu narsani tashkil qilib o'tganlarning haqqiga duo qildirgan. Yanaki bu bolalarga kurashni tashkil qilgan odamni otasiga ming rahmat. Kaniki. Молодец. Yana bir Arslan polvonga bir qarsak bo'lsin. Kecha finalda, bugun da o'gizni oldi, otanga rahmat. Polvonni Xudo kuch-quvvat bersin polvonga. Молодец. Avluna bir qora tuya malay deb ketетін болдың сен. Бәрекелді. Өгіз қайда, өгіз тапсырамыз ба? Өгіз тапсырамыз, кел сүрге түссін, алып келсін, өгіз бар ма? Өгіз қайда, қошқар қайда? Өгіз алып келсін, қошқар тап келсін. Turkmanistonlik Mekan polvon bir qarsak bo'lsin. Қошқар деген. Ey молодец. Нәке, кезбағын келіп келдік, нәке. Кезбағын бәпті. Үшінші орын ақша Сұлтан. Üçüncü orunda. Qo'chqorov, Mekan polvon keling yo'q. Polvon ro'zi bo'lyapti, to'xtang, o'sha o'kiz berlarga o'kisa qolsin joyida. Qalaversin mayli. Sürküz. Ha, olib keling, qarab keling. Sürün kesin. Parodniy qizil o'giz ekan. Hay. Nasib qilsin polvonga bir qarsak bo'lsin. Arslan polvonga. Barakallah. Turkmanistondan kelgan polvon. Ey, молодец, otanga rahmat. Sulton polvon Zarafshondan qari polvon bo'lsa ham, menga o'xshagan yurak qilib shera kelib davraga kurashayotgan Sulton polvonga bir qarsak bo'lsin. Hech kim son pul mukofoti. Rahmat. Yerudin asqan polvonimiz bu kisi. Rahmat. Polvonlarga Xudo kuch-quvvat bersin.
Qo'shimcha qo'ysa kerak. Ey barakalli. To'yingizga qaytsin. Siz o'zingizda bola uylantirib to'y jasangiz barakalli. Qo'shadi marapatladinglarmi? Yo'q, ikkinchi patok. Ikkinchi patok tikil baburlar. O birinchi patok tikil qo'y. Endi bo'ldi, ham berdim. O chiqib ketdi qo'y. Endi bu tarafdan chiqarildi. Baburda. Bobur polvon davraga chiqing. Yomg'ir polvon Turkman so'la kel davraga. Jangbar polvon. Yo'q, endi qanday Chiqami ikkinchi o'ringa bo'ladi qo'y. aka uka birrovga tan bergan bolani davradan chiqaramiz. Taraf shu uchquduqlik polvonni 3-o'ringa nima qilamiz? Bo'ldi endi. Malades rahmat polvon. Oli yoshsan ko'p ko'rashtasan. Kel Yomg'ir polvon. Jangbar kel, jangbar. Uchquduqlik polvon kel qani? Eldor polvon ketma shera tur. Nima? Ağaylar bunlar iki palvanın jengeni Qo'shqarda oladi. Birinchi o'rin jengilgeni, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin ushbu palvon Eldor. Anaqisi palvon o'zi tan berib chiqdi o'rtadan. Bo'ldi sonmen. Buraya kurashmayman sizni. Kurashni qo'shamayman. Endi sudyalik qilgan odam bilan iloji bo'lsa sport qilmanglar iltimos. Sen 3-o'ringa qolding uka. Shu uchun tur. Sen ko'rashmaysan. 1-2ga bo'g'irma. Bir iki üç. Nega unday bo'lyapsiz? 1-2-3 o'zi. Endi qayta. 3-o'rin bizlarga aniq. Shig'ildi qilib yeb qo'y kerak. Bo'ldi, shig'ildi qilib. O'tibda jig'latgansiz. O şarjını vuruyor, şıkıldım degene gibi oldu. Ödüktük de şıkılt kazı alıyorsun derim. Al oldu, değil oldu da. Şıkıldım dedi de koydu koydu. Tanım duruyor. Endi qasika o'g'an iloji yo'q bular. Kelib turgan palvonlar. Biri chiqmaymi dedi jana, endi chiqamiz dedi. Yo'lum berdi qo'y, so'raki o'n ana sharjini kerak edi qo'y. Qaniki? Yo'q, ikkinchi o'ringa keladi qo'y. Jana jimgan palvonlar bor. Yomg'irmen Ağı tushunolmagan tushundirdi bular. O'rtaga chiqib. Tushib turganda sen. Rab yildi jig'il qo'y. So'ngga so'radim qo'y. İkinci patokdaki polvonlarni mukofotlantirib, Bobur polvon. Qo'chqor. İkinci polvon. Karvon polvon Sarmoydan. Turkmanistondan Yomg'ir polvon. 500 ming so'm pul mukofoti. Ana, ko'rsatlar bo'lsa qo'shamaydi qo'yamiz. Bir qarsak bo'lsin polvonlarga. Keldi. Endi bo'lsa Avulning uzun quduqning yigitlarini gaz o'rtaga chaqiramiz. Kuresen baldar. Qani kelinglar qani. Buna palvonki Barakaldi. Naki? Babur polvonning qo'shqari. Babur polvonning qo'shqari. Sirki. Ikkinchi o'rin. Serkenakki. O'sdan keyin Avulning palvonlari chiqadi ag'ayinlar. Karvonning serkasi qo'shamaydi qo'yamiz. Karvonniki. Karvonga. Naki? Niyozbekga qayda ketdingiz, Naki? Naki salindi o'tkadik salindi. Naki? Imino shu uzun quduqli yigitlariga yana bitta qo'shamiz bu bolani ham. Salim Tek Avulning bolasimi? Yo'q, salim berjer buni. Ha, tek Avulning odamlar chiqadi, ha? Böyle polvon. Rahmasaga. Yomg'ir polvonga turib to'xtanglar. Gaz onda deyman, to'xtang. Yomg'ir polvon Turkmanistondan kelgan polvonga 500 ming so'm pul mukofoti. Qo'shamaydi qo'yamiz. Polvonlarga bir qarsak cho'ling. Rahmat. Buyursin. Oling qani. Mayli. Ular o'zi. Siratdan bo'ldi, bu boshqa jetdan kelganimiz. Bo'ldi. Qani uzun quduqning polvonlari. Keling. Yo'q, boshqa kishi yo'q. Ha? Yo'q, bo'lmaydi. Sarmoy ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bo'ldi. Uzun quduqning baldari qani? Nishu bor polvondan. Burada yazılan ne defterinde 3 kere. Hey, aytlar yazılgan chiqaringlar buyoqqa. Ben anı kostum. Uzun quduqdan Azamat
Uzunluktan Balabek. Uzunluktan Sarıvar. 6 bala canlılar geçişsin 6 bala. Sarıver. Au. Yazgan bo'lsa, Alimjonning prezidenti Hamid o'tashadi. Kim шығады? Шығады. Kaçadan beri? Uzun, ha, uzun kudu. Rüstem Bağan'a bak. Kane uzun kudu yigitler, qo'zi. Polvonlarga chiqaman. Qani. Молодец bo'ldi. O'taga rahmat bo'ldi. Bo'ldi, chiqdi. Qo'zi. Titrashinglar chiqdi. Yo'q, ishimizdan qilib. Ben namus çıkarttım. Gitti ya bu. Qani tashla. Hey. Hamma. Prezidentni bari polvonlarni Kane uzun kudu yigitlarga bir qarsak qo'ysin. Hadi. Ekrana kaç balam? Hareketin jasa polvonlar, hareketin jasa. Voy, молодец. Kane. Balabek! Voy, молодец. Balabek! Balda tomosha bo'lsin deganda. Dürüst, молодец. Hamid Bağan'a. Qani. Voy, молодец ana. Hadi. Jaymen sirdi o Jaymen. Balabek polvon. Balabek polvonga rahmat. Qo'l uzun quduqning uyiga chiqqan yigitlardan bading ağırıp qo'ygan. Voy, молодец. Gap yo'q, rahmat polvon. Qani sen bor. Sarvar polvon. Sarvar. Kim chiqadi Sarvarga? Qani, keling. Yendir polvonga berilsa, yendir. Endi o'zlar kelishdi. Qani. Tomosha bo'lsin, tomosha. Jasta ekan. Voy, молодец. Ko'zim bo'la chiqdi mi? Yenir polvon. Ay. Ana Eremin keyin bo'lib ketgan qo'y, Eremindan keyin qo'y. Voy, молодец. Bir qo'ldi. Zahmat istama, zahmat. Bir qo'ldi. Hop. O'rtaga boray. O'rtaga. Voy, молодец. Hareket jasa, hareket. Chetga turdi. Qani. O'rtaga. Voy, молодец. Qani. Nega klassasmi deymi? Qani. Berek jas. Berek taqimdi qiz, berek taqimdi. Taqimdi qiz. Qani hadi. Salım joy qarab. O'rtaga bordi, o'rtaga. O'rtaga olingiz. O'rtaga Yo'q, uloqda sho'ldadi. Davay dedi. Hadi. Voy, молодец. Kontakta to'p bor, suyjag'im ayirib o'tirdi. Ko'rchilik yekshillik suvakinlar oyoqda yozgan issiq bo'ldi. Qani harakat jasa oldi. Давай. o'rtaga. Ahmet, kepkine gelmez. Ahmet. Hadi polvon. Şimdi men aldım, jaman javob atsınlar ya. Çıkmanda altına çıkmanda değil. Ha, su düşep. Ikki minut vaqt qoldi, polvonlar bo'lmasa yana qilib bularni ham zahmatga oldirtiramiz. Bo'lsa tarqatib beramiz. Ikkovida bo'ldi. Hadi. Salım bermay ikkovida. Ha, hariga. Ayoq suva bo'ldi endi zaratlarimiz bor. Qani. Tak. Ha, olsa iyi.
Biz sağım. Mustafa'la sağında vermedi. O sesi bütün batıklara alın diyorsun. Tamam. Hey hey. İçeri dönüyor. Dur. Olay. Молодец. Hop. Kane. Koy молодец ha. Götür. Hadi. Ne kadar zaten gördük. Bu ilde o şey gitti tamam. Suakele. Şilik. To'xta bo'lmang. Yig'ingni to'xta. Tava kelingani. Kelin. Ben istaydi. Tekse kim götürücü birse tamam. Ya bölüp veririz mi? Ya kelsiz mi? Bölüp vereyim ki görün olmasın. Olmaz. Bölsün mü? Kelsiz mi? Oldu bölüp vereyim. Bölüp vereyim. Mayli xafa bo'lmasin, uzuqliq yigitlari berilgan so'limi aqshasi ikkalasiga bo'linadi. Oldu bölüp vereyim. Bir qarsak o'zim Bari bo'lmaydi. geldi. Zaman. Bari bölüp attılar. Bo'ldimi? Tabriği bormi? Zaman şart zaman. Qani. Hey. Belböler çeş zaman. Çeş. O kiyem ol istay almaysın. Zaman balvan sona ışkılıktın belli balvanları. O kızdı. Yerşat emese yer Polat. Yer Polat mı? Ya. Evet, şundan adına gitmiş. Zaman uzunluktan. Kimin sıkıntı var? Gün üspette Yer Polat. Uzun quloqli yigitlardan ekan. Zamon polvon. Bu ham uzun quloqli yigitlardan. Qani, polvonlarga ha dengani. Ha, janiyaga taqim jaqsab qilshaki. Polvonlarga bir qarsak bo'lsin. Qani. Hop bo'ldi. Bo'ladi. Qani, çayning matasini qildir qani. Ey, pudogini jo'y, pudogini. Ha, so'da so'da. Borama. Shakkini olayga. Mishatqatga o'ziga mishatqat. Ustavasında. Tata aspas ustavasın. Ustava şimdi kirib qara bor. Ustadın mı? Jaqsab. Olma. Bo'ldi. Qani, hadi. Ha, balvan. Olmalık. To'xta. Bo'ldi. Ne bu? Qorazır sıfadı bu. Qorazır sıkıttı. Ey молодец. Qaytadın. Ya akkayında benim ne diyeyim mi? Qani. Bu zaman müzikanın gürüzeni çıkarayım. Müzika koyup. O'ziga Молодец. vaqt berishlar bor. Kuatları kalmadı. Aferin müzika yapalım. Aslan sen Ha, bari keldi. Çıkar olma kolunu, çıkar olma. Evet, kolları şıksın kötü de. Qani. Hareket jasaymiz. Oba. Bo'ldi. Bo'ldi, yigit istadi bu. To'xta. Rustam ne bo'ldi? Chechib ber. Zamon polvonga berdik. Ikki marta, bari keldi. Bari keldi. Zaman balvon o'zimizning do'mbasi. Endi ag'ayndar. Ha, shaka shibir. Ketgan qonaqlardan Sarmay Saprondan keyin Aybar polvonning ukasi yana davraga chiqaramiz. Endi bu ham kurashaman deb kelgan bola. Yosh bolani ko'nglini sindirmaylik. Qani? Kim degan bola? Davay chiqsin. Serki ha? Oxirgi ho'kiz o'ldi. Solimi Serki. Bo'ldi. Salom tugadi o'sdan keyin. Aliyor polvon Saprondan. Bering.
Osman o'g'izingizga oldi tamam. Ya Osman kurs ayaqtaladi. Oxirgi sal Elyor menen Elyor Saprondan jingildi. Ishqidiqdan Shahzod polvonba. Böyle tamam. Böyle tamam. Yok. Öyle korkmaydı. Hanım çünkü kork. İsmail. Kaçıp жүріп мына жаққа мына жаққа. Qayıp ketip onu tip ketedi. Oxirgi salini o'g'izingizga. Qani? Elyor polvon Sapron jingildi. Shahzod polvon Ishqidiq. Ha, Shahzod. Shahzod dedi? Шағбоз. Shahboz polvon ekan, Shahboz. Ha, kushbat bersin yigitlar. Qani kushbat bersin yigitlarga. Bratan, stav o'zingda. Satchir. Rustam charchadim Satchir. Ағайындар осы өгіз өлді, осыдан кейін күрес таусылады. Содан кейін Партиясын аламыз. күрестің партиясын аламыз, күрестің партиясын осы Газлиден келген спорт шебері Рүстем Ағангездің ауылдың жастарына бір партиясын берсе, бір салым Рүстем Ағангезіне күреске шығып жатыр, судьялық қылып жатыр енді қызметін сол жерден келіп. Қошеметті қойылды Рүстемді. Бәрекелді, қызметін аладан айтсын. Bir salım Rüstem ağamızdan gelin. Бәрекелді. Ishqidiqqa taksi бар екен, 2 адам сияды, 2 адам хабарласыңыздар. Ishqidiqqa taksi бар. Хабарландыру ғой. Qasымбаған. Qo'y, onu oyda o'yda qo'ydi. Guruh aytaydi. Gene, hadi gene. Ögüzeldi. Tamam. Ha, Shahboz polvon. Ha, Elyor polvon kaniki, hadi gene. Barakeldi. Anacır. Beri qarab kelinglar, beri qarab. Anjir qatta ey. Ha, ishqidiqdan hadi. Три колодца. Hadi. Aynattım da ortada, aynattım da. Kene polvonlar. Осы күрестен кейін ағайындар үлкен кісілерге қонағасы бар екен. Саттан келген кісілерге ма? Kene. Ha, iler. Ortaga. Hadi iler. Ha, itep tursun. Ha, Shahboz. Iler jingildi hadi. Davaj o'ziga. Hadi. Ортаға итерің ортаға. Tamam kel. Давай. Давай, Сергей Ha, iler. Hadi polvon. Bir minut vaqt beramiz, bo'lmasa agar o'z zahmatga qo'yib turamiz ikkalasini. Saatga qarab 1 minut. Hadi o'ziga. Davay. 12'den 5 minut etdi.
Hadi. Hareketinde ol palvan de. To'xta polvon. Ikkalamiz tikar. Siz zahmat qoldiramiz sen. Qani? Yo'q. Bo'ldimi? Bo'ldi. Qani? Bir qarsak bo'lsin polvonlarga. Qani? Yo'q, ha? Halo, jangolda Sayvar polvonni Safrondan o'g'izat sergan oldi. Bo'ldi. Otanga rahmat buyursin, yaxshi kunlaringga. Ağaylar Osman kurashimiz oyoqtaldi. Patyasini olishtirmagan bersin, endi bu kishi sport cheveri og'zini yoshlarına degan bir patyasini bersin. Avtoqalda sportchisi istar endi patyani o'z kisiga berdik yo'lni, studiya qilib kelib. Barakallah. Hali ilohi omin, sog'lik, salomatlik, Xudo yurtimizni tinch qilsin. Ikkala yurtga ham O'zbekiston bo'lsin, Qozog'iston, Turkmaniston bo'lsin, xayr bo'lsin. Qilgan sadaqalarimiz, bugungi sadaqalarimiz qabul bo'lib, polvonlarimizga Xudo kuch-quvvat bersin. Uzoq yo'ldan kelib niyat qilib sadaqa bergan odamlarni Xudo rizqiga, kasbiga, ko'riga baraka bersin. Oilamizga tinchlik, xotirjamlik, ana shu tinchlikni saqlayotgan xodimlarimizga Xudo kuch-quvvat berib, hamisha yurtimizga ko'z tegmasin. Munoqin qilinayotgan xayr, ehson, sadaqalarimiz qabul bo'lib, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik berib, Xudo shu yigitlarimizga kuch-quvvat bersin. Bergan sadaqalaringizga rozi bo'ling. Kattadan katta rahmat. Allohu akbar. Rahmat. Barakallah. Polvonlarning kuch-quvvat